ingane zakwethu ake ngimbelele phela futhi ngambele kuntsha i-channel ehamba phambili radio ingezi lami igama ngumfeza umuntu ungakhumalo bathi yela sibona amagumede ukuthi mhlawumbe usebusha kuleli khasi uzophela ngicela ngize short uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu indodakazi ebhova lakade kumgqumeni wakhumalo esikhulumile enkundleni zokuxhumana mala nodaba lomndeni olithinta ukuvuswa kwemoto ngabalandeli ebayintandokazi yomculo ngasekho umgqumeni ibhova likade khumalo kuza ngikuphide le post alfa ku Facebook la khona ekade ebhale kanjena ubebingelele ke wasethi bafethi ngizongodaba lemoto la eleduma ukudlula abanye abaculi kodwa ke asikho olapha kuze kufike ekuthenini ke udonate ukuvuka kwemoto kusuke ekuthenini imoto abanye abantu bebethanda ibhova bavuselela umunyu uma beyibuka isindlela eyona namhlanje kwavela abantu abaningi bathi bacela ukuthi ke badonate ukuze ivuke imoto ukusula izikhwama kulabo bantu kwakhona isimomozo ubhekene wensizwa uthi uyakhumbula 4 or 5 months back azacele ukubaba umswele ukuthi uvuswe le moto sewazama ukukho akusho ukuthi ke lento ayifikanga nabo yize bathanda ukuthi ivuke kodwa amandla abakabi nabo nawo ngalondlela banamandla ukuziphilisa kwamanje yakwazi ukuthi kulale kudliwe ekhaya njengezinyane ke elekamgqumeni sahlala phansi sakhuluma savumelana sonke ukuthi abantu bonke ngoba bacela ukuvusa imoto sibavumele ngoba uyigugu nakithi njengoba imoto sinokuba ke ihlale ishutha ubhudu simiselo nesithe uma sihlanganisa amakhanda sisonke sakubona kulungile ukuthi ke kusetshenziswa yona i-account yakhe sivumelane sonke ngalokho manje ke uma sekukhombisa ukwamukela isicelo seningi kungani manje sihlukumeza kanjena ubani othi asisebenzi khona masingasebenzi ukhona yena wake weza nomsebenzi wathi na umsebenzi sakhombisa ukunqaba ukhona mhlambe umuntu othanda ukuhlala engasebenzi umsebenzi ukhona futhi njengoba besivula ikhwama sicele abantu kufika kanjani ukuthi nicabanga ukuthi asisebenzi ikakhulukazi imomozi yangiphoxa kakhulu ukhizo njengoba ethi wena wawumngane omkhulu kababa kungani wena ungashayanga ucingo uma ubona ukuthi imoto ngeke isalunga mhlawumbe umonakalo usumningi kakhulu kulo 5 months odlule ngisho ngoba kwakusho wena ukuthi akulungise le moto kungani uhlinzele ibini manje uze uthi ayisalisi iswe script yadi mhlawumbe ukuba ushaya ucingo wafona noma wasibonisa noyedwa ngabe kungcono ukuthi ke ulwa nje mhlawumbe asivumelananga nawe ngombono wakho sekuze kufike ekuthenini niyathukana nengane ongayizala yini nje nibangani sengiphetha esigaleni zikamgqumeni sesizonke ayikho ingane ebiza isibongo sakakhumalo sonke sizibiza ngezibongo zoma bethu njengoba ubaba wayezibiza umseleko so lena yokuhle ukuthi umuntu ubeze isibongo sikamama wakhe child ngicela neke leyo nto ngivala ngelokuthi ke onosifiso sokuyibona imoto evuka uzodonate ongafikisi ngeke adonate nika ukusethukela ize ibhale kanjalo ingane zakwethu ikhombisa ukungenama mayelana namaphosti afakwa abanye abantu abangahambisana nombono webhova okanye nombono wabalandeli ukuthi akuvuswe le moto yebhova laphana ke bakhombisa ke ukungahambi okanye ukabona solenye ukuthi ke imoto izivuswa ngabalandeli kanti ingane zakhe azisebenzi yini ingane zakwethu lona udaba olubhalwe indodakazi yebhova likadika mhlawumbe ngakuthini okwakho ukubhawula ngalolu daba ake sivele hlale comment section ke ngizwe lwakho ngalolu daba mina ngila sponsor manje noengane zakwethu kodwa ngiyathembisa ukuthi ke yabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle libe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu. Yes, yes, yes,